Baisong biang ning lai kha. Sung ke bisram gonjo Don Bosco ni. Don Bosco ni bo kami. Sino Dewan Mada. Dewan Mada. Manas. Okay, tam bu mung kha. Ani. Ani bonga suman de bon. So. Ansa ni nok nok ngo sabu rok tong bai. Ani nong no khong ke ama babu tayan khri khoroksa tayan bersama-sama. Busa bolte Ani bo. busa beri masa ini. Acha. Nin bung na tam uncle. Christina. Acha. Oro UTF ni opshoma phailai mani karon de bobo haita muksa sai khnar gara de. Orang mat kali mana karon kan tahu kawan ini besar to, buat wajib pel kaya pas mang kaya tongo, kesungguhnya admission rok kaya miang mo mani pisti moteri miang ngabun bangi semua bisa saja santang hel. Acha. Suba susan bagai Soba susana. phailai mani. Kalau hari tong ta. Acha okay. Tabuk norok chini UTF ni thani suba susan ni bagai phailai mani. Obole bobo hai chuba chu no le nro wan su ba man mani muchu ni phailai mani Angke ko tahu bini to sama ni mani pis pura rozagya. boso kaisa ni 9,900 টাকা rozag na ta April ni sini. Garo kisa help na yo. Aku pura na maka sa wong ka tabu ko bini admission ke ko 7,100. Garo maka sa wong ka tabu je bus kang ro le mani pis Rikana ni nama kisah. Tini jang 17 April ni salmario chini manai Christina Bisramgons Don Bosco St. Xavier's ni class 7 ni student belai kana porithani kaham marks kaham porithani kaham nursery chin ta usuk jora class ni top 3 tongai mane every class pass khlai tongo te pass ngai tongo aba hakena ta khlai tu class 6 ni class 7 top 3 ni bisung tongai no pass ka phiaba buma single mother divorcee taunai chakri bakri krijaza limited sources income ni abani bisung bisikolokna lockdown ni kasara sarai ni porashuna ni bagai bini nokni buma je sini baishuma Christina ni buma bo malmata riwo taklai o lockdown ni kasara malmata bahaina adang ka thijak baye sarai ni whole year ni school fee rezagya school authority kun mate consider khlai porikha asugrekha result phakya kaham no marks mami pass khlaka tabu katal academic session ni bagai readmission khata kolom pencil katal books abon bagai nangmani rang puisa ki chubong ni yago korei aba condition borok thangnai kisa suk jora saka sini UTM office of fire borok ni condition borok ni chuba chu nangai tongmani kokna sona sapai ka mkhe जों सिनि मथावा सालाय माने बुचिलाय माने यागुलो जों मा हायखना वान सुखलायखे आसे काहाम पुरै दंनाय चरायनि एडुकेशनल लाइफ न जों ताबनाय डिस्टार्ब तांथों आककनो वान सुखलायै सिनि मानाय क्रिस्टिनानि स्कुल फी बिनि कटाब्रि एडमिशन फी बुक्स खाता कलम पेन्सिल बेबाकनि बागै नां माने रां पुसारकनो जों bebakna baikha tai tini bini admission bini books ro akhoro bebakna bo complete ngai books ro akhoro bo iago man baikha abu man mane iagola sini manai Christina tai bini puma sini bai shuma UTF mo thana kisisa hambai rui jegon sa video message ro horkha norbo nai nei beni khabang na khote bukuksong UTF mo tha oba haikhana sal korayawui sal bariyawui podre pot luko hamkrani samgo chungkrenglai tongo je chini chukti mantei khlaye buihai lakh koti abahai financial sini tamhlai condition ya abahai fund sini ya gre haifano je manmani bisingo phano je tongmani bisingo phano sing khlailai tonglayo abahai khena sini luko hamkrani samungo sini khakaham lukurok ngerok nebo sini logiwo tongai sing abahai samung khlai tani rogo sing lai yak baksa ka rom paina ta koroba jadi buskini salogo tai
tinio video ni bisingte UTF mo thani obahai lupa hongkrani samungo subai tongnai joto baka kaham lukurokna ang muitu klai kisa hambai renani musungo obahai khna norokni saput norokni chubachu sengbai choplaiake rohori tongbai jadi sude chungo samungo tebo buskengo telangai thangai malnai nani ja jotonan hamba ani mung suma deborma kami bisram gonj patliaga ang UTF mo thawno hambai ma ya pharo ani sajo Christina deborma class 6 ni 7 no kamani zorawo rangri problem ongei tongpro UTF ro rang rewoi sobamani bagai belai ke hambai ma ya pharo